Arratsaldeon, zelan zaudete? Elurraz pozik, Ni ez. A ber, esango diazu. Dena prest, tuneatuta, jira egiteko, urteko lehendabiziko saioa. Pues vale. Baina, bueno, ezin badut igorrera joan, hemen, txika, zerbait. Venga, pues gaur kantatuko dute. Alorok. Elurra teilatuan, zakua lepoan, ibili beharko dugu aurtengo neguan, trialara, trialarala, aurtengo neguan. Chica, quien canta suma la espalda. Allá cuidaos. Zer egingo diogu?